channel on my media medin de offer na ene ye begin komo woni se me chance ya na ye enkomo twetwe ensem bi wo ho na ekoso na ye hia mu nkyiremu a sese ye frɛ obi a owonimdie wo ho na obekire mu sunsun mu ene honam mu ye hu se onabo Canada Japan se nipa atudi na chi dendendenden na de dodo na kan sese NPP for amfa franka no amano a obete ni party nti binom yese NPP for anto franka no omukoye primaries no na se omu anyi no as a flag bearer na omukoye kululu bia de ma obi a ono so obete ni party do te ni party a signa ebeye nti enne menya star prophet munim se star prophet wadi ka be hye nkom se yatwe mu tan a onabo Canada Japan ya bo akonwa no afra ne to enu nti osode kura akonwa no etare no to mi bebisa no se flag bearer no wa nya na ote ne party a signa ebeko ana yehu se ye maame Agradaa nso sisi osi ne spiritual item na oton oil oil no powerful nto no ato ne din se Yesu Mogya yenim se watwa bonkrofo bebre ya omoton Yesu Mogya no omoton spiritual items no ono so start ton etesen mi twa me ho aba yo odofo ye mabon akwa babiem ansa na no me de star prophet number tudwa dwumadie kwa wie na opese wo mfre no sunsun mu nsem bia akwankyere bi opese wo nsusu wasem bi ho nkyere no ne a pai bobi bia mu no obetumi afre no the number no is 0540 783192 0540 783192 prof eja akwaba amen tapo anointing ni bi that is a Christo adom eja the Christo so as we say dey enye easy o medase unya bia no abrɛ me ba ko fachi yo na bro bi e fata opa kama se bibia boko Christo adom ne mompa ebo prof na wabɛka sɛ onabo Canada Japan ya bo akonya no atare no to na sɛ ne tie bia no obedi president sɛ tie bia flag bearer no obenya yes dodo na ka sɛ wanya esese ote ne party ote third force party very strong ese ono a ete ne party muna munim sunsun munim sunsun mu nsem ufi se wo de waka se flag bearer no obenya bet bibia tumi si se in case bibi esi na ote ne party a ebegina okay we de madam wase se mama me platform kesi na ma chia online baby a wo bia online mente wonka o mete wonka chia na me chia online media for so online media for ya mo amhwa ye nyina na ya amhwa mo subscribe na mo share video no ntimi ko viral yes eja we de we bisa asem kesi pa about say ya papa Canada Japan say ya mfa mana wo se me ka BBC ye bo akonya ne etare ne to yes na che se o twi ne mu tan kra na akonya ne ye ono ne dia say me check here no me who third force bia okay and at the same time your papa no so kaso what third force obegu NPP I'm telling you because honorable Canada Japan me hwe nneoma de me crowd me hu edi na chi wo NPP mu no ano den enti so kaso wo train ho afi NPP mu a wo gu NPP nti mesre basano enkosi minim se NPP for di ne kore minim se NPP for enimde enti omo de delegate ne beto abanama no ono no omo de position ne be den ebe ma no na me minim se delegate for ni nyina ekoto ama Honorable Canada Japan there is no doubt about that enti krono dioma bi anya den enkoso se mpenifo no tenase na omo ye krono die wo saade yi mo de ende na omo na mpese party no beba power bi omo mpese party ni be relevant bi but also what I say because though you can see physical ubetimi ahu physical things there but spiritual things you know except you take spiritual man to see what is going on to see your tomorrow and this so we least mistake na say flag bearership your man farmer Honorable Canada Japan then I don't know what NPP want again because yendim say election there bibia atumi eye adwuma ebinom edi nduro eye adwuma enu nti ebi wo ho a
spiritually no ɛda hɔ sɛ nipa wei na ɛyɛ ne dia but amanfoɔ ɛnam ɛyɛ nneɛma nti no bibia betumi ayɛ dɛ asi obi betumi ebi ɛsɛ sɛ nipa wei pɔte ne ɛtoma no na enso nipa ne benya but ɛhɔ no na yakɔ dane no ɛde ama nipa ofro ona bo kan ne Japan na aka sɛ omu anhwɛ na sɛ yanto aba no na yamfa ama nia ɛsɛ sɛ odie na sɛ kululu bia ɛba mu a ɛno no ɛne die sɛ de tie bia no ni ɔno so ba bɛka bia no ɔbɛba abɛka because you do that time na onwene party no ho biom sɛ because party no ɛni ni yi a ɛnya de ɔbɛdwene party no ho sɛ o favor party no nti no ebi a sɛ na etie bia no third force na yɛ ka no ana ebi a ɔbɛba abɛte ne party so hono nti ni asesi a yɛ hwɛ ne sɛ ni awu kan kyerɛ sɛ ɔte ne party a na kyerɛ sɛ NPP no ebegu or say NPP all because ntunsi mu sɛ NPP fo ni nyina atudi n'akyi yes and moreover honorable Kennedy Japan nam ho yi untimi nkowia no sao ono no onam ho no or a gentleman as at the same time so no saso a hard man what the American as ono street fo ni nyina anim no they can barons are obasa ye hu fia wetimi no wa ye hu fi enti ono no ukowia no dia and esawa okay what I say before so bedwene no wadwene ho dada ono abu Kennedy Japan when you see him like that no nti be hu na de bia wo ye simple wo hu ye wo kan BBC ye din duro and ye politics ye no correct but ono abu no me hu si wakọ eduro so but ono abu de me hu no say ye abofo na ebo ne ho ban okay ye abofo kronkron but what the American say ye abofo kronkron me hu say o de eduro and ye ne de okay but adegudi enti America de bi esisu pise ya bo akonja na tare ne to no say ade anyankopon isira so no man can change it and no eduro can change no eduro ye man so that say man ne operate eduro no man no eduro can what change it nyankopon isira de ahye ono abu Kennedy Japan sa enti ye be say ne say do nipa ende ye de sometimes obi betimi akase o ye beto ama we ye nto ma nanso be koduru ho no ato aye den on say nipa dwen se bio na NPP delegate fo yin so no omunim de omuye mpanifo omunim papa na omunim bone na omunim ono abu Kennedy Japan ohun mfaso e ba na even physical say edru nuama mu eye den a enye ono abu Kennedy Japan na omofre no enti say edru say mo break the 8 na hwan biem na mo say hia na no kwa ye hu se wakɔche party no say head office wakɔche omu pickup brand new Navara pickup kɛseɛ brand new ba kwa wɔde akɔche omu so omu nje na omu mfa enye adwuma emwa party no na kyerɛ sɛ omu the flag bearer and man there are more to come he's a showman me kind na asem bi okan o say or the so oni oba pie na so oba na ka se oba rechinchinga oba no oba fokin so oba na ka se oba fish oba hu see so oba na ye what I say these are leaders we need them omo no ono abu Kennedy Japan no ka asem bi say before so ko school ya akwada no was sorry in time 3 o'clock e ko nsuan no ko dware ansa na waba be ko school na che say wonim e form wonim the way ubesha asia asori kakra ansa na watimi aye de akoso yes nti yehia penny bi sa nti the America champion before no say me hwe spiritually no there is no third force me hu say ye de ama ono abu Kennedy Japan nti ono abu Kennedy Japan the America champion na say oni de on relax mo nti de nkofu bi ka what the American na say wonim sika nim ahofe sika nim de sika nim ye favor Bible say na Esther enya favor wo hene nanim na Esther won deserve it say ye hwe ono abu Kennedy Japan a obi be ka se won deserve it but when nipa dey we don't deserve anything nyankopon favor na ema ye dey ye deserve it yes enti ono abu Kennedy Japan nyame favor na ye den atono so what I say nyame favor na to so a no amount of words no amount of lies can take the favor of God from you. Okay. But one thing I'm person make about Honorable Kennedy Japan any Prophet Nigerian Prophet Nigerian ko cash and be you other platforms. So, I like Honorable Prophet Nigerian. I really like him. I admire him. But my son say, year right election time.
and honorable Kennedy Agyapong BBC de so o person will achieve on any wo issue mesre ne say obenya abotre after case no after election no no solve ni issue and me who say prophet Agyapong say ono waja bibia ye de amanyame so waja bibia amanyame dia mesre ne say ofu simple ni asa nya platform bia ono aboke de Agyapong asema on forget you na or kasi won ni hwe obede obeka fa ho minim de ekoso and I mean the way it hitting very hard. Okay. But one thing I believe in is say adie bia eye of God on adie bia fi Nyankopon biara no nipa da se ni bia ntimi mfa nya de mfa ma form enti say ono prophet Agyapong hu ne say maybe ono aboke de Agyapong nsem bi o kan ye no affecting na ontwamo na onji ne Nyankopon di Nyankopon na opegya no from scratch e di do this level no sa Nyankopon na beboa no enti this time no de mesre no ontwe ne ho kra fi sa ne omani nyine mu na asomdwemra na ususu se yenim se Kevin Taylor enso sorry no so kasa wa na dwe se na etie bia no so ebesa gari obesa anweagu ona boka ne de Agyapong gari mu ususu se omu aye o madwen se omone no ewo issue dada enti no this is the time I no ebe pe flagbearer enti this is the time omu so betumi asori etia no sankrofo no omu esori tia no a ebe gina well on say me say ade bia nyame ehira no nipa bi entimi nya de entimi say na me de Esther bemo no when the favor of God comes nothing and I Kevin Taylor de esesenka delegate na we NPP no omu hu baby a Kevin fiba it is a Kevin tunes in football go many a it's so who is the honorable Kennedy Agyapong no kite jabi and it's na Kevin abemu a wo tun football go many because some of the power ne ma honorable Kennedy Agyapong ye papa John Mahama ne coming again be yedin I'm telling you and the NDC for also me check here no on meye all means say omo fa campaign etia honorable Kennedy Agyapong because omo who say honorable Kennedy Agyapong ba obetimi afesi ya papa Mahama what I say we are sure say ebase na NPP mpanimfo no betumi ene sorry NDC mpanimfo no betumi ne NPP delegate na akasa say ma omo ntuma honorable Kennedy Agyapong many we can say ekoso omo tuetu iska ebi tua more than 1 billion ni ade what the American say omo fama honorable Kennedy Agyapong because omo di ma honorable Kennedy Agyapong akoye ejanija so what the American say and honorable Kennedy Agyapong kita favor bi e dana so that's why say time be obekasetia so for there but that favor is still on him and one thing I couldn't tell me be pay honorable Kennedy Agyapong asem ne say enkofo kasati omu nyina no was settle with them settle or no must settle yes that is where I realized that this man when he's a leader na say or you at fault or be to mu say why at fault I don't know say the American what the American say say o kan no kwanti o ye mistake o kan ono akra ka say wo kasa amano a ba bia ye ni sinton ka bia o ye ade nso na wa ka o mpese o be ye katasu mu aso yes enti ana honorable Kennedy Agyapong me kasi favor no be ntiase because last 2 years nyina na honorable kra nim say ono be gina for flag bearer what I say enti na me ka che Ghana for any delegate for ni nyina na say e favor bi na Nyankopon de amma ye papa honorable Kennedy Agyapong enti onipa bi a wo hwe me etie me sisi ya no na say we delegate e wo NPP mu a na say wo koto aba no na say wan fama honorable Kennedy Agyapong dia na me nim dachi a wo pama NPP because say wo pe NPP fapem papa upe kufo NPP na upe NPP ebe so aba ene de fama honorable Kennedy Agyapong na usuwa yishira that is what I say you order for ye try your home aba ye ba ye betoa enkomo no so because ye ma me Agradaa nso akeka nsem bi ene ade a esese ye mfa entoa so order for ye sama mo akwa babiem star prophet ana mene no edin komo no se ne nsem na all kan why convinced na wo how sunsun mu nsem ne bibia obetuma afre number 024 sorry 0540 0540 783192 0540 783192 Prof, ma akwa babiem. Ya hu se ya ma me Agradaa se
spiritual items our ton no Yesu Mogya our ton no was say obia de enkoda na ono no de na ye powerful pa strong one na ususu say ye maame Agradaa the way awaka say tia asofo a omo ton spiritual items that time or come ni oba nyame mu nyina awaka tia na u expect say ebedrum re bi a ode sa product say ebeba edwa so won say Paul ka say me say me abofra no me dwen te say abofra me nyi yen so no me dwen te say penin Mama Pat formerly known as Agradaa evangelist Mama Pat known as formerly known as Agradaa ade a wo se wo de aba no won say Ghana fo ni wiase fo bere se firi nyame nko ade a me ni problem se nyankopon na kire ne so wo mra mbe ye sa ade na nyankopon na kire ne de wi obesi aye ne dia I don't have problem about that because nyankopon friend no na me ngina obi nyankopon kire na sa ade ne me ni but say if nyame nko ade I don't have a problem about that but say if nyame de a message so be put stop to it but say if nyame a ene de nipa bre what I say maybe not into obeji nipa free obremu fine because nipa ebre nipa kwatiti em enti se nyankopon etimi ama vision a kire wade na se betimi asa fibroid ebetimi asa nipa yare obi a stroke yi ha no obi a obodam na se sa anwoma ne betimi agise nipa no nko ade I don't have a problem about na say ye hwe baby a ye mame Agradaa ifiri eba hwe baby a ofiri ba a ode abeduru he ya u susu se because what the started abeti asore no o kan say enya de a ono odi beye sikape na even ubo drums wo baabi wo ye uto nwom wo baabi kura asore bi ne ntua oka bra won de obetua oka na obeye nyamesom no odi be ko different level kura na ono nye sikanti na obaaye uzu se kan Nyankopon enam wo so ama bibi sei aba sanka ne nka obechicha ma asore ma omo eyare se omo nje nkosa omo yare omo njema no emmoa wo mo enka obeton uzu se ton a wose o ton no na ni abra obo hu dawuro no enye sika kwan sika ni brebi ana amanfo ton nye sika nti no ono so aya na dwese ono so beton enye sika enti na meka directly say if nyame dia anka mini problem bia ena say na wo hwe free bana ebetime free nyame sa say asofo bebre no na ye wo baby na Nyankopon to ne nsa frɛ ye ni ye nyina ye adebonyefo ni ye nsem fata ana Nyankopon to ne nsa ye den e frɛ ye enti sɛ Mama Pat evangelist Patricia sɛ de wo kan sɛ Nyankopon afrɛ no na sɛ eye nokra no ogidi woni mu wetene na adwene mu sɛ Nyankopon afrɛ ne de a na de wo de ba no sɛ ye Nyankopon na de ama ne so won fambra amansen dwa so de a I don't have everything we have to say. Now say yesika na nka wopa or say 20 cedis. So what you say? Enka anko the beji 5 million. But a small oil say business there. Wa omo munim business. Omo say the project ba out beginning no e say what so ma man photo. Okay. Nti omo to no mo test na ya e na onye. Okay. Strategy. Okay, but me de me afutu am de be ma evangelist Mama Pat Patricia na say o ma ne nda ho. Na me djuma no ente se akonfu djuma ono a wabe mu kakra no we hu de we sitie akonfu djuma no mo enjoy pa sika wom ba nya me djuma no eye open year yes eye to fache yes ente no onye careful no hwe no hu so yie okay Mama Pat asema star prophet e kan no but afi na a starting ye hwe e bia adanse e beba akiri no ana e be hu se oil no a eye Yesu Mogya Mama Pat Yesu Mogya special no